Muhammed duaya, haydi ümmet Muhammed duaya, ellerimizi kaldıra. Birleşelim, duaya gelin kardeşlerim, duaya, duaya. Dua edelim, birlik olalım, beraber olalım. Hani peygamber demişti ya, bir müminin ayağına diken batarsa. Konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Kahrolsun ABD! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun ABD! Allah Ekber! Nişaniz, halafa, intikam, intikam. Nişaniz, halafa, intikam, intikam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ben, annesiyle babası şehit edilmiş 10 yaşında Gazze'li bir çocuğum. Gazze'de ekmek yok, su yok, elektrik yok, benzin yok. Camiler bombalandığı için ezan sesi yok. Hasta için ilaç yok. Abdest alacak su yok. Namaz kılacak seccade yok. Sarılacak bir annem bile yok. Ben teyemmümle abdest alıyorum. Namazımı kıldıktan sonra da şehit olmayı bekliyorum. Ve bu sırada 2 milyon Müslüman bir korku filmi gibi 10 milyonluk İsrail'in bize yaptığı zulmü izliyor. Starbucks'ta kahvesini içip McDonald's'ta burgerini yedikten sonra sıcak evinde telefonunda bu korku filmini izliyor. Gözünün önünde bombalarla yıkılmış bir çocuk ile aynı cennete gitmeyi hayal ediyor. And pray and beg for the God altogether and say Amen. Our Lord, our Almighty God, damn Israel and help the Palestine brave and honorable people. Amen. Our Lord, our God, our Almighty God, support the Palestinian peoples and make the oppressed people Israel miserable. Our God, our Almighty Lord, please help us and help Palestine people. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ها نحن نرفع إليك أكف الضراعة. اللهم ها نحن نرفع إليك أكف الضراعة في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم سدد رميهم. اللهم قو ضربهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم عليك بنتنياهو يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم. اللهم عليك بنتنياهو. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده وثنائه. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء. رسول خدا صلى الله عليه وسلم سلام خدا لسربه دبي دعاء بلاء دفع دكه. الدعاء يرد القضاء.
دعاء قضاء دفعتك الدعاء مخ العبادة دعاء ميجي عبادته توا إنسان بميجي yaşamış nabe هكذا عبادتي بدعاء نابه قال مر دعاء بك غازي ربي خبك جربي خرا التجا بك قالك مر غازي ربي خبك رب العالمين دبي لبيك يا عبدي بخوازي أي عبد من تجب خوازي أزبد متى أما وعد خداي تعالى هي إن شاء الله وعد أخو وبنا سليم يا ربي تؤالي كاليا دين إسلامي ومسلمان بكي اتفاق مسلمان قوي بكي لسر يهودية قلب مسلمان تجيد توحيد بكي يا ربي تو أهل غزة جتنغايا جبرشيبونا جتهبونا خلاص بكي يا ربي تقوتا نيار دين إسلامي نتنياهو لسر مسلمان ضعيف بكي يا رب العالمين نتنياهو وتبي عواني ويب ايكو آلي كاري ويدكن تبلا وان جبر بيوان بديوان يا ربي تمسلمانا جزلتا وان جعلتا وان محافظة بك يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Rabbel Alemin sana inandık, sana güvendik, el açtık, sana yalvarıyoruz. Yapacağımız dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Ayet-i kerimende buyurduğun üzere kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla duaukum, de ki duanız olmasa Rabbiniz katında değeriniz nedir ki? Ya Rabbi katında bizi değerli kılan dualarımızla yalvarıyoruz, kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz zor durumda, en yakın zamanda selamete çıkmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi kardeşlerimizin durumu sana ayandır. El-Habir olan sensin. El-Muntakim ismin hürmetine kardeşlerimizin intikamını bu kafirlerden al ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu zulmü kardeşlerimize reva gören katil, terörist İsrail, Amerika ve işbirlikçilerine El-Kahhar ismin hürmetine kahreyle Allah'ım. Ya Rabbi bu kafirlerin tuzaklarını başlarına çevir, düzenlerini darmadağın eyle, ordularını mağlup eyle, zelil eyle, rezil eyle, El-Kahhar ismin hürmetine kahreyle Allah'ım. Ya Rabbi Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bir avuç Müslümana yardım eylediğin ve muzaffer eylediğin gibi bugün de Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle, mücahit kardeşlerimize yardım eyle, attıklarını isabetli eyle, kendilerine güç kuvvet nasip eyle, en yakın zamanda zaferler ihsan eyle Allah'ım. Bu kafirlerden hiçbirini yeryüzünde bırakma. İslam'dan, Kur'an'dan ve Hazreti Resulullah'ın yolundan ayırma Allah'ım. Müslüman olarak yaşamayı, hayır adına ne istemişse biz de onları istiyoruz, nasip eyle Allah'ım. Şer adına sana nelerden sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.